Assam bat Meghalaya minta kesini kilayok ban kurup ia drok na armut kinong khayi na Jorabad Police Outpost jang Riboy District kat bagirangi persyang ban nik khayi shi Assam. Ki pulit Assam ki belayok jing tip ya katai ke jing khayi ia drok shi Assam kila kerpat ru ki pulit jang Meghalaya ban budin lem ya kini kakam. Hakani ke jing Shillong ki pulit kilayok ban bat ikwi kali ke ban Manipur kat bakadang ya lingba ke Jorabad Police Outpost. Hakani ke jing talasi yakni ke kali ki pulit kilayok ban kurup ahadu ndriu spa ndriu program udrok heroin balasong hagi ndriu pau sinduk sabon. Ki pulit kilayok ru ban kurup ya kesong kisah ke basau pesan haja tingka bat artli ki mobile phone na kini kinong khayi drop ki bana double district jang ke Manipur. Ya kini kinong khayi drop la ujor FIR persya aki bat ban nishdam kat kum ki kendon jang ke an. Manipur. Yes. Sabir. Ya, saya punya वो कहाँ रहता है? Coba. Aida हाँ? आपका नाम